Menteri Kambari jong ke Pakistan Dar ula Jynthut bat Kyllon ha ke karpet saw ha kapor ba udang pediang ya Menteri Kambari jong ke Egypt Hashua ke jingyalang ke Bokongsan. Kani ke jingyalang kalong ke benta jong ke jingya persang pat ba ban penbet ya ke jingya kan at ke pedangjur hapdeng ke United States bat ke Iran ha ke Than West Asia. Wala kani ke jinghap kalong tang shi benta ke baret Henry ke jingyalang ke babut kalong ke Bokongsan ba. Ke Pakistan kadang trish tom ban long kum kanong penya jingya Kren hapdeng kini ki artli kiri dak ba penya ya ki Jynthut khubor bat ki Kren lengba ki message hapdeng ki liang baro ki jingya persang jong ke Pakistan ki long shibenta jong ke jingtmu ban penjem ya ke jingya kanat bat banwat ya ki lat Pyniasuk ka sarkar Pakistan kala penpau ba ka kloi ban penlong ya ke jingya Kren hakari ke jongka lada baro artli ki liang ki ya menjur Henry wat hapdeng kini ki jingya persang ke jingya kanat hakathan kadang peteng bat ke jingya Kren hapdeng ke United States bat ke Iran kampat long ke pasai namar ke Iran kadang kentat bakadon ke jingya Kren pat ba. Kani ke jingya lang bat ke jingya persang jingya suk ke peni ba wat hapding ke jingja ke baret kum ke jingya hap jong menteri ke benta ke bakrau ke de ke jingya kun ban wanra jingya suk hakathan ke pedang don hak jingya.